Jakadalla Jakadalla. Jakadalla Jakadalla. Mr. President, bunge la wananchi, Vice President, ministers, security team, pamoja na all protocol observed. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity. Monda wogi joping. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Jacaranda is a no-go zone to people who are not. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, as I conclude, Mr. Speaker, sir, Tarikapaga Uchiel is a wonderful time where legends are going to meet with legends, Mr. Speaker, sir. We are going to have legends who has been in that field for a long time, Mr. Speaker, sir. Koro akua Tarikapaga Uchiel, Jakadalla, pamoja na legends wengine, pamoja na Pengle Uno Theater will be at Greenspan Mall, Mr. Speaker, sir. Kendo sano medio yero jab ngamimi elgo kaja pesa. Ngamaja pesa, Mr. Speaker, sir. Nyako bedi ngama wira bondo. Umeduong togololo yato wangetongo, Mr. Speaker, sir. And Mr. Speaker, sir, moso. Ja pesa ma serious, boss, Mr. Speaker, sir. Lazima awe na tumbo kubwa na matako imekwisha, Mr. Speaker, sir. So tarehe 16, Mr. Speaker, sir. Asai Eroketana umbo gwengu kanga mondiki Gima duoga fenyo odmino kinyo Hey Igen agoe nikech awinjo ni Jakadalla ng'eny Koro mondo mi bunge ong'e ni Jakadalla original nika nyaka chwad kidogo Bunge oye Bunge oye Igen ana winjo ga ni bunge Jacaranda ka en kambi jolweny It's a no-go zone Jogiriambo Jogiriambo nikech kawuono anyono ka gitienda tayudo kwe modhuro Koro gimokela ka adwa kelonu ujumbe ni tarehe 16 An kaka Musa Jakadalla owachna ni kuna wasanii wengi hapa nitawapea nafasi ya wasanii watatu Thank you. Kwa hiyo platform Musa na wani mmoja wao. Ya pili nitapea wanabunge tiketi 10 wataingia free President Abromio VIP. Kik ngado tale. Ero kamano. Anya jodongo nde tunde. Wega nyono nde tunde. Mama bere pele nde tunde. Bongega nyono. Mama bere pele. Nyathino ngega nyono. Ara podo. Mamo oromo. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi Jaluo, Joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.
Nyakora machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kawuono biro kaendi iluongo ni Jacaranda kaka inyalo neno kaendi. Kawuono wan kaendi gi jathum maduong' kabisa iluongo ni Musa Jakadalla mwenyewe wuor koni mabende wuod koni obiro kaendi koluwore gi chenro ma en godo mar iluongo ni The Legendary en gi festival ma bende oloso kanyo no endo Greenspan. Wadwa winja nena ni to Jacaranda wacho nang'o sana kotenore gi Musa Jakadalla. Be wacho chien kanyo no endo ni ma endi dhi bedo jathum mokwongo donjo Jacaranda ka endi jathum ma Jaluo ni mar onge jathum moro mosebiro ka endi. Aparo ni kadang idhi ndika buge mag history to Jakadalla wuod kone oseloso history ni en jathum mokwongo donjo ka endi. An gi dhano ka tandawuoya ma bende adwa ni amiye thuolo matin mondo owachi achiel ariyo adek to gikonwa kaka jawadhi. Ing'e maber ni Jacaranda osebedo karie politics kabisa to wan gi Joluo ka endi ma bende nyalo konyowa e rieyo industry kata mar entertainment mano kotenore go angla to gi gimoro amora ni mar ok wawach mondo mi wabed gi rach gi ng'ata ng'ata to wawacho mondo mi wan kaka Joluo wadhi mbele. Med denda no mari nacho mari chieno je mono mbele chiene meneno mbele mengondo boka kata daktari dhako ngodi nigi chake kore kubni ariyo to podi chwako sitirungi. Nyakora mogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kion komoro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Mondi udisikiza tune mar lweny mare mogo kod Feni Oyugi D-Star 812 star 784 hash. To set lweny mare by Feni Oyugi as you skiza tune dial star 812 star 784 hash. Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Salamia mkuu. God bless you. So alafu because of time ukiingia hapa salamia tu mgeni jambo moja alafu unamaliza. So msanii tulia tutakuita sitakuita. Nimekuambia na kuona ukiniongea unaongea 16 kwa na show hapa. Okay, kwa majina ni Braina Waga. Asante sana mgeni wetu Musa Jakadalla. Mimi ni msichana kutoka Homa Bay. Wewe. Na sauti mnakuwa. Unataka usikie mauji ule. Endelea. Mimi ni msichana kutoka Homa Bay. Hii si mara yangu ya kwanza kukutana na wewe. Tushakutana mara nyingi. Tourist, tushakaa na wewe. Tujapeana lakini I'm proud. Hey, I'm proud to see you. Thank you. Asante. Asante sana. Kwa sababu ya masaa msanii ongea tu alafu maliza. Wewe utawakilisha wasanii. Haya, mimi naitwa Soft Mahewa msanii. Na mimi pia uimba nyimbo za mapenzi kama wewe. Na mimi kitu ninakuomba Jakadalla, tumeanza kukujua kitambo. Saa zile unawenda kuweka ngoma zako kwa studio. Tafadhali tafutako wasanii wenye wanaibukia kama sisi.
Soft Mahewa ama Ndikli mwenye ako Kayole pia akuje aweke ka voice. Kama mimi niliimba mpenzi wangu Pamela, lakini kwa sababu si kuiweka mahali unaopata umebaki hivyo. Pameli udaka cha moraha ginyara bandu Pamela ino wang Pamela. Ot duong kionge Pamela yo. Otanda duong kionge Pamela yo. Ang'iyo kodi kanyathi wa monyuola kodo Pamela. Pamela in kanye. Sawa. Tafadhali wanabunge. Najua kila mtu kwa sasa ana mori wa kuzungumza na msanii wetu shupavu. Lakini mimi nawaomba kwa heshima na taadhima, si ya kwamba nawanyima nafasi, lakini nawaomba muda hauturuhusu, muda ni mchache. Lakini bwana Jakadalla, mimi tanzia niingie kwa uwanja hii, itakuwa jambo mbaya sana kama sijampa huyu mfuasi wako nafasi angalau akuambie hata hai. Pita Chwara uko wapi? Tumekuwa hapa na Rambe, tumekuwa na nini? Jakadalla damu ni huyu. Kwa watu wote huyu. Asman popote alipo najua atapunga tu. Afadhali tu apate nafasi ya kufanya nini? Ya kumpungia mkono. Asman pia yuko wapi? Hawa ni watu wako, wanaimbaga wimbo yako na reverse, wanaimba na forward, wanaanza kuifanya twisting. The two of them. So that is a recognition. They love you very much. And I think on that day, najua huyu si mtu hivi, tiketi yenu iko. Hiyo msiwe na wasiwasi. Ako na tiketi yenu. So ili tusi waste time, I just request the last and foremost person, Kamau wa Kisumu, because you are running mate na maybe utasema si kuwa nakutaka. I include all of you. Just please, hekima yenye uko nayo, just use the shortest minute possible. Na tumalizia hapo tafadhali. Asante sana Mr. Speaker. Msanii Musa Jakadalla. Mimi najasema tu jambo moja. Kama nilikuwa naingia kwa hii uwanja, watu wawili ndio wamefanya nimejulikana. Udongo Swag, Aimele na Ndetunde. Wakati nilikuwa nimeshika ule jawacha, ule shosh. Nikidance na yeye kwa msikiti wengine, hiyo Ndetunde. So watu walikuwa wanajiuliza hii yani nganemia lango. So mimi naweza kuambia tu unaendelea vizuri, Mungu akubariki na ushinde hivyo. Anaonge wacha baba. All right. Jakadalla Jakadalla. Kitu ya kwanza, watu wa Jacaranda na watu wetu wa media, nasema Mungu awabariki wote sababu tunawapenda wote kwa jina la Mungu. Ya pili, nashukuru ndugu yangu mkubwa Nuro Kanga. Nimeona jamaa na bisana na Nuro Kanga kumea ndevu. Wakati unamea ndevu, make sure umemea ndevu ya maana. Huyo ni ndugu yake Omos chenye unasinda nayo Nuro Kanga, wewe ni handsome. Vitu mbili tu. Ya tatu, Wodkoni, mimi niliposimama hapa na mguu yangu yote mbili, watu wa Jacaranda wananiita lefty sababu mguu yote ni ya side moja. Sijapinga, sini yangu. Sinanibeba, inabeba matako yangu juu. So, kabla sijaendelea sana, Speaker, President, Security, timu yetu Jakadalla hapa tuko na timu ya security. Wenye ukikuja hapa, huyo Onyango sitaki kumuona nyuma yako ukiwa Jacaranda. Onyango potea. Tuko na timu ya security hapa, wakina Ismail, akina Chwara, Kalvuo Kinyo, Japolo, wako wengi. Ukiwa na show within Eastland, unaweza tupatia kazi hata ya kuuza tugine maji. Hatuna kazi. Tuko na kazi. Sasa ndio hatuna leo, lakini kesho Mungu ataleta. Ya tatu, tarehe 16 mwezi Novemba, tarehe 16 kuna show ya Jakadalla inaitwa The Legendary. Kawe nya kawazi Kisungu. We must talk. Hey, I must talk. Inaitwa Legendary. Hapo itakuwa ngane ilungu lango dawa ya machonsi. Itakuwa Tolinya Dundo. Alafu kuna mtu ajue hata kupika, ndio Pengle tiato. Yeye ndio MC huko. Arega.
Pengle, nyang'anya Pengle bibi, nyang'anya ye pesa, lakini patia Pengle unga. Unaona? So tarehe 16 Jakadalla kuna show, tafadhali tusaidiane kushare hiyo mambo ya hiyo show ya tarehe 16. Itakuwa wapi? Itakuwa wapi? Itakuwa Greenspan. Tutakuja. Na leo pia kuna show headquarters kwa wenye wanatutazama, wenye wanaweza fika. Headquarters iko located along Kagundo Road. Bure ya matako yako. Ya mwisho nikimalizia, Jakadalla, tunashukuru Mungu sana umetutembelea. Hata mimi nimekuwa fani yako chini ya maji. Songa. Amekuwa fani yako kwa gine hali na mali, kwa damu gine. Kwa hali na mali. Hata umekuja sijaona kama umesalamia songa. Umesalamiwa. Usiku wa manene pia amekuwa fani wako wa maana sana. Amesema in fact sasa usiku manane anafanya kazi kwa hospitali nyingine hapa. Anafanya kazi ya kupasiwa sambusa na smoky. Kumaanisha yeye anafanya kazi ya mortician, yeye anafanya operation. Ako kwa theater. Theater ni theater, hata kama unauza sambusa, unapaswa unaruhusa kachumbari ndani. Sio kwa theater. Sio ni theater. So asante sana, nimefurahia. Speaker sasa ameniambia iko time. Songa. Asante sana Mr. Speaker, nimeshukuru siku ya leo, nimeshukuru Mungu sana. Mimi kwa majina ni Kennedy Songa. Mimi natoka Migori. Asante sana Jakadalla. Mimi ni mara ya pili kukuona, tulikuwa na wewe huko Benelux. Nilidance, though mimi sipendi sana but nakupenda vile unapiga ngoma. Alafu wale walikuwa wanapinganga songa ukisikia nikiongea, nikipiga siasa. Tena nimeshukuru uko na classmate wangu anafanya kazi wewe Vincent Kwei. Tena nilichapa kitabu niko na huyo baada alikuwa classmate wangu alikuwa anaitwa Kanzi. Wale ni watu tulipigwa nayo when I was in class 8 Rapugi mix. Usijali. Mimi ndiye politician peke yake. Sasa kinaweza sema mimi ndiye tuliorganize na Victor, mimi na huyo Jaboja Mwasuba tukaleta Jakadalla. Sasa tarehe 16 barabara zote tunaenda wapi Jakadalla? Hapa Greenspan. Chukua bibi yako, kama unachukua bibi ya jirani kuja pale. Unasemanga mimi nikimalizia nasemanga ukioa Jaluo ulioa kitu ya maana, unaweza sara ila muludinga, unaweza saa Jakadalla Kedi songa na wale wote. Ona vile wako warembo. Ona warembo oye. Kama unataka kujua Jaluo muambie angalia pande hii. Asante sana, utakubali tu. Sawa ndugu yangu, si utakaribisha watu wa upande wenu? Deputy President. Tuko hapa na Deputy President aje kusalamie. Jakadalla oye. Kwa majina naitwa Unpaid DCI. Mimi ndio Deputy President wa hapa bunge la mwananchi Jacaranda, na msanii umekaribishwa tena na tena. Tumefurahia kukuona tena. Asanteni. Sawa. Uko sawa. So Kawala karibisha Victor. Alafu waendelee. Karibisha. Sawa. Jakadalla power. Jakadalla ria. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio tulikuwa tumepanga na Victor jamaa kuje. Mimi nataka niwaambie hivi. Jakadalla amevunja record. Hakuna msanii ashaikuja hapa Mjaluo yoyote. Kazi yao ni kupiga watu wetu huko tu, lakini Jakadalla amevunja record. Sasa nataka niwaambie hivi. Tarehe 16 sisi wote tuende pale tu support ndugu yetu. Mimi nataka niwaombe. Osogo Winya atakuwa pale. Tutakuwa pale na nani anaitwa wale wasanii wazee wote hadi wote watakuwa pale. Mimi nataka niwaombe tufike pale. Na mimi nataka kuambia Wajaluo mchukue mfano kama ya Jakadalla. Jakadalla ni kijana mdogo na bwana, mimi naomba tu Jakadalla ama wasanii wetu washike mkono. Pia wakue pale huko hapo. Hiyo ndio kitu tunaomba tu. Na hayo tu. Victor karibu. Asante. Wapi nduru ya Pengle? Wapi nduru ya Musa Jakadalla? Asante sana. Mheshimiwa, asante sana. Mr. President. Yes, enyewe Jacaranda nyinyi ni watu watulivu sana. Nyinyi ni watu wanapenda amani.
Nimeinteract na nyinyi sana hapa, ni mahali pazuri sana. Nitakuwa very brief. Chenye metuleta hapa kwanza ni kuwasalimia. Nyinyi ni kama mabrothers wetu, tena mafans wetu, tunawapenda sana, lakini 16th of next month, hiyo imebaki wiki ngapi? 2 weeks. 2 weeks tutakuwa hapa Greenspan, inaitwa Legends Fest. Yes. Wale wasanii walianza kama wengi wetu bado ni wadogo. Akina Dola Kabari, Ositokale, Osogo Winyo, Susano Wio, Emma Jalamo, John Junior, wote watakuwa hapo. Kama wa Kisumu atakuwa, Ndikli atakuwa. Sasa asanteni sana, wacha nikaribishe Pengle Wono Tiato. Mr. President, bunge la wananchi, Vice President, ministers, security team, pamoja na all protocol observed. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity. Monda wogi joping. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Jacaranda is a no-go zone to people who are not... Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, as I conclude, Mr. Speaker, sir, Tarikapaga Uchiel is a wonderful time where legends are going to meet with legends, Mr. Speaker, sir. We are going to have legends who has been in that field for a long time, Mr. Speaker, sir. Koro akuwa Tarikapaga Uchiel, Jakadalla, pamoja na legends wengine, pamoja na Pengle Wono Tiato will be at Greenspan Mall, Mr. Speaker, sir. Kendo sano emidio yero jab ngami mielgo kaja pesa. Ngama ja pesa, Mr. Speaker, sir. Nyako bedi ngama wira bondo. Umeduong tokololo yato wangetongo, Mr. Speaker, sir. And Mr. Speaker, sir, moso. Ja pesa masirias, boss, Mr. Speaker, sir. Lazima we na tumbo kubwa na matako imekwisa, Mr. Speaker, sir. So tarehe 16, Mr. Speaker, sir, as I conclude, give me 1 minute, sir, Mr. Speaker, sir. 1 minute. As I conclude, Mr. Speaker, sir, tarehe 16 itakuwa ni siku ya the Legends Festival, and nimewakaribisha wote, Mr. Speaker, sir. For the people who will be coming, say aye. I have it, no nay. So, Mr. Speaker, sir, as I want to conclude, I want to Arwak Musa Jakadalla. For the people who want to see Musa Jakadalla, say aye. I have it, no nay, no nay. Hey. Sikula lora biro yogwenguka. Ero ketana umbo gwenguka ngamondiki. Gima duoga fwenyo odmino kinyo. Hey. Igen agoe nikech awinjo ni Jakadalla ng'eny. Koro mondo mi bunge ong'e ni Jakadalla original nika nyaka achwad kidogo. Bunge oye. Bunge oye. Igen ana winjo ga ni bunge Jacaranda ka en kambi jolweny. It's a no-go zone. Jogiriambo. Jogiriambo nikech kawuono anyono ka gitienda tayudo kwe modhuro. Koro gimokela ka adwa kelo nu jumbe ni tarik 16. Ongea Kiswahili. Weka na Kiswahili. Ibro loko. Budho lich. Amesema tarehe 16 una budha. Na tutakuwa na wasanii. Hapo patakuwa na wasanii. Joma dongo. Watu wakubwa. Wale walianza. Wale waliotutangulia. Emma Jalamo. Emma opita kaeli dengo. Tony Nyadundo. Tony dawa ya wapenda. Ositokale. Mano. Susano Wio. Gimamoko mudongo jothumbe ng'eny. Koro an kaka Musa Jakadalla owachna ni kuna wasanii wengi hapa. Nitawapea nafasi ya wasanii watatu. Thank you. Kwa hiyo platform. Musa na wani mmoja wao. Ya pili
nitapea wanabunge tiketi 10 wataingia free. Doge koro kamedo mokalo kanyata ketho. Hero uru kamano jobunge. President abro miyo VIP. Kik ngado tale. Hero kamano. Anya jodongo ndetunde. Wega nyono ndetunde. Mama ber pile ndetunde. Bongega nyono. Mama ber pile. Nyathino ngega nyono. Ara podo. Mamo oromo. Wanabunge oye. Mimi langu ni kumbusho tu. Musa Jakadalla hatuna tabia ya kuomba na hiyo sio desturi yetu hapa. Lakini ulipoingia hapa natumai ulisikia Omosh Wanawa akisema ya kwamba anahesabu shilingi kadhaa alikuwa ameokota wapi. Hiyo si kuokota. Mmoja wetu kando na bunge tuna wacheza kandanda. Bunge have got a team, a football team. Tuli progress lakini ujumbe ya kusikitisha ni kuwa mmoja wa mchezaji hapo juzi alimpoteza ndugu yake na siku ya mazishi tena akampoteza baba yake mzazi. Sasa tulikuwa tunasimama naye katika dhiki hiyo ama katika hiyo janga lililompata, na hiyo ni desturi yetu, sio ngumi tu bali sisi hufanya nini. Kwa hivyo sijasema naomba, msiseme rais anaomba, lakini tunakusihi kama kuna zile noti ambao ulikuwa umepanga nayo event na ikabaki, unaweza tupea hata ikiwa 10,000 ama 5,000 ama 1,000. 5,000. Hata sijamaliza. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani nasema hii? Nimesema hapa ili uitangaze hapa peupe, ili tusije na habari za kuchochea, kwa sababu hapa ni ulingo wa siasa na kuna wapinzani wetu ambao wangetumia fursa hiyo kusema ya kwamba Jakadalla alitoa 50,000 na Rendere na wenzake wamefanya nini? Wameikula. Kwa hivyo mumesikia msanii amesimama na mchezaji wetu na shilingi 1,000 ngapi? Mmekaribisha mjakaribisha? Asante sana. Na pia la mwisho, nimeona kaka zetu ama security boys wetu ambao wamekutoa huko. Ukiona ni vyema wakunywe soda, hiyo naliwacha kwa wako, ama hata unaweza wapewa rembo ulitembea nao. Kuna wengine wao ni bachelor, sitawataja majina. Calvo anataka kuwa wa pili, sitasema. Hiyo utawaona. Lakini kama kuna ya bunge, tafadhali kama haipo, sema haiko hapa. Na kama iko, uambie iko, ili utakapotoka hapa, niko na security. Anybody atajaribu kunifuata huko kwamba umeachiwa, ataona ili hajaona. Asante sana. Calvo, salamia msanii bwana. Wacha ni unde generali wetu hapa. Bwana hapa kuna mtu anakuja mchezo. So we are very grateful. Mkubwa Woodcon tumekushukuru. Wewe ndio msanii wa kwanza in the history of bunge la mwananchi Jacaranda kukuja hapa na kusimama na sisi in one way or the other. So we are very very grateful. Tuko grateful na tunashukuru sana. But kitu yenye nakwambia kwamba you are the luckiest one so far. Unaona ile kona pale? Hiyo roundabout ya hapo. Kufikiria tu, mtu anafikiria tu anataka kupiga kona kukuja kuongea kama kuna wale wajui. Hiyo ni treason. Ni ukweli. Lakini sasa unajua wewe mambo yako hiyo ni treason. Mtu kufikiria tu and is not part and parcel of us, na anafikiria in a negative way. That is treason. Si ndio Nuru kaka? Piga makofi kwa hiyo. Otherwise mimi wanga ni pia tuko na mtu anaitwa Chola Brigadier. Huyo Chola Brigadier ni classmate wa Songa. Mwais mama amewaita watu wetu kazi fulani. Ni mwili ndio Songa. Amewaita watu wetu kazi fulani. Bwana kumbe tuheshimu Songa. Kama huyo Chola akona so many opportunities. So huyo Chola akona so many opportunities, amewahi vijana wetu kazi ya kwenda kumlindia mali ya shamba places zingine.
So ni jamaa tunamjua and he's always stood with us. Tukiwa na Rambe huko mbele alipanga, lakini kwa bahati ya Mungu haikutendeka vile alipanga. But he's always interested kwa kusimama na sisi. Tunakushukuru babu. Unaweza ongea na wananchi kwa dakika moja tu sana. Kwa wala wanijui kwa majina, naitwa Chola Mulo. Mimi natoka Migori. Calvo ni kijana wangu. Apart from hiyo kazi anafanya, mimi na yeye tunafanya kazi zingine. Na Jacaranda nimepanga sana kukuja, wale wananijua, lakini nitapanga. Kwa saa hii mtaniacha tu kwa sababu tuko na CEO hapa, sitamuingilia na hii mpango ni yake na niambia lazima nifike na nimekuja. Asanteni sana na Mungu. Pigeni makofi. So Joyman, tunamaliza tukikwambia kwamba we are giving you 100% assurance kwamba sisi kama bunge la wananchi Jacaranda tutasimama na wewe. Na hapa umejua sisi hii yetu si ile ya kuinua vitu mingi, sisi ndio tuinui, lakini tunaingia places zingine very complicated, very dangerous zones. So rais anaweza maliza. Jakadalla, itakuwa jambo mbaya sana kama wale flower ulitembea nao hakuna hata mmoja atasimama tu hapa juu na kusema hi. Kwa hivyo wale warembo nataka kuchagua Omosha na mtu. Hata mimi tanzia. Mimi nimeshachagua kwa Jakadalla. Kuna mmoja tu. Mrembo utaongea. Madam, kabla hajazungumza, kuna mgeni mheshimiwa ameingia. Karibu sana mgeni. Hii bag si ati imekuja bure. Wanambunge mjambo. Wanambunge mjambo. Tunashukuru sana kwa sababu umetukaribisha hapa. Si jambo rahisi, mimi bunge naijua mtu kufika hapa, lakini ni baraka kwa kijana wetu mdogo kuchukua hiyo jukumu ya kufika na kuchukua baraka ya kwanza ya msanii Mjaluo kufika bunge na kukaribishwa. Katika hayo yote tuna mambo mengi tunapanga, si ile ya kupanga ya ile ingine, hii ni ya kupanga ya ukweli. Tutachukua ratiba ya chairman na speaker, alafu tutawaingiza katika hizo mipango zetu na ziwe zinaongelewa hapa. Asanteni sana. Tafadhali yule mwanadada amalizie. Wakati anakuja Jakadalla. Hapa pia unaona hizi kamera zimesimama hapa. Hawa pia ni wana media, wamesema utakuwa unawapea kazi sana sana, they are very famous. Watakuwa wanasimama na wewe na I think kiongozi wao ataona. Kwa sasa huyu ndio nimeambiwa nitapewa kwa usiku wa leo. Tafadhali dada, karibu. Karibu sana. Utapewa. Kenyo utasema hata kama umenipenda, sema tu. Hi. Wanabunge power. Jakadalla power. Warembo hai. Vijana mwa. Okay, Kenya ningependa kusema ni tumeshukuru sana kwa kuwa mmetukaribisha hapa vyema, na this is just the start. Sisi kuwa hapa, mimi nikisimama hapa nasimama kama team Jakadalla Defense Forces, tunasema nyuma ya Jakadalla and tunawahisi na kuwasisitiza mtu join, and thank you for welcoming us here. Na pia to our celebrities who are here, we are also going to support you in all your social media platforms. Maybe tuwezi support in any other way, but just to push your content. Whatever you're doing, keep going, keep doing, na mtamanage. Thank you. Jina county. Jina na kama uko single pia useme. Jina na kama uko single pia useme. Kama uko single utaambia hapa, tusipate mwenye hapa na namba. Naitwa Masi Onyando. I am from Siaya County. Nyadala. Ndugu zangu,
kuna vijana wetu wa security hapa. Hao ndio wanakuanga ma gate pass. At least angalau wangekunywa tu hata soda tu. Hiyo nilikuwa nishamaliza na Jakadalla siki. Unaona hii mwili yetu ni venye tumeacha mbili kwa nyumba. Kuna Jakadalla pia kuna ingine. Si ati tunatembeanga nazo zote. So mimi naomba hivi msanii Jakadalla, najua kulingana na ile upendo tunakupenda nayo, tunaweza taka tuketi nawe hapa mpaka kupambazuke, lakini kwa sababu ambazo haziwezi epukika, tunaomba kwa radhi ya wananchi na wanachama wa bunge la mwananchi Jacaranda, tafadhali, hatuwezi tukazungumza sisi wote, hatuwezi sema mengi, tafadhali na wasihi tumwache msanii aende anze kuhesabu noti zile zingine, ajue ni gani ya refund. Naomba tu Kimbi malizia. Okay, ya mwisho, apart from usanii ya Jakadalla akona kitu inaitwa Jakadalla Tours. Kama uko Kenya unataka kutravel unaenda wapi iko. Ya pili, saa hii tulikuwa sosiona hapa kwa children's home. Jakadalla amekuwa kidonate akisaidia mayatima especially huko Siaya nyumbani, amekuwa kijengea watu manyumba, hata kama kuna watu hapa wenye hawana manyumba. Ona Jakadalla nyuma ya tent. Sababu Jakadalla ndio msanii peke yake hakuna bodyguard mwenye ni handsome. Bodyguard akwanza mbaya kuliko hata msanii. Ya mwisho, tarehe 26 kuna tournament inaendelea Siaya. Kuna tournament inaendelea Siaya yenye Jakadalla pia ndiye amesimamia. So kuna opportunity mingi sana ya kazi Jakadalla anaweza wapatia. Kuna Bunge FC tunataka iende icheze Siaya. Bunge tunataka soya gineje. Jakadalla, nilikuwa nimesahau jambo moja. Kuna fundraise tutakuwa nayo hapa kwa sababu ya maendeleo ya bunge. Wakati huo utakapofika mwafaka, if you hear us knocking your door, kindly open. It's just a request. Thank you. Tunde one kaka LTN one Luo training koro one koro kaka one ka koko one koro kaka one ka eni kiwamoke bekeno koro liel na hiyo ni Kiswahili yenye naongea. Kadi mbele wale pia wanajini sidongo jogo mawahero kundi mawasebedo kanyakla kod kinde mawakadho e kodgi hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo diochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wanika mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency, ulinisa. Mondi yudisikiza tiuni mar Gen Z mawach kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, 9 #. Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Tumeni usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as your skiza tune. Dial *811 936 #. Tulizaliwa na wewe. Unajua quit. Sasa mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Sasa Gen Z. Oteni usinikode LTN Luo Trending Nation. Ndani
Tadwa ngiso presinda. Kauni neno kimejo wodi nani otimo wodi koni. Wodi koni obiro bunge. Mane wuoyi kende maonge tere lwete. Koro wodi koni mane wuoyi. Bwana mane wuoyi moyiego e luo. Lakini jomodong mago bure. Koro adwa ngisinda. Wan wayek Jakadalla onge biro neno bijende maonge gimoro. Jakadalla oye! Jakadalla oye! Jakadalla oye! Jakadalla TV! Jakadalla tialala! Jakadalla TV! The Handsome TV! The Moke Sage Master TV! Wono Tiato TV! Lakini ni manigo Kimbi cha. Ina koko. Awatie kazi ati Jacaranda. Adwa ngiso jo. Ogina koko dika chagwa. Ogina koko dika chagwa. Watie kimokwongo. Adwa ngiso tarika paka uchiel. Wadhuru Crispan. Osogo winyo ni kanyo. Alia ni kanyo, aluru ni kanyo. Gimoro manyaka chak mopuo ni kanyo. Oye! Oye! Jakadalla! Jakadalla TV! Jakadalla tialala! Kawuono akena kuonga mi songa wachna adwani wawuoyo kuom jathum to gi gima Musa Jakadalla otimo mar biro kani songa adwani wachna matin kuom Musa Jakadalla kikawo mic tichwado piyo twamiyo ng'ama. Sawa, aduoko erokamano Nyasaye ningeche wago erokamano ntiere jomoko ne odiochieng' ma kawuono lakini wan be omiyo waneno an bende I recognize hiyo mari kuom biro lakini I recognize Jakadalla mane wuod Jaluo magoyo thum mokwongo nonyono bunge la Jacaranda. Jomoko ne wacho ga niya ni jo Jacaranda gin jokuoge. Jomoko wacho ga niya ni wan jambasi. Jomoko wacho niya ni wan joma richo moko dhi sikul. Bwana debe ni ok wadhi sikul debe ni wan jokuo. Mari sani en sa achiel madigi nus. Iwinjo? En sare yo masol go. Ochika dek. Iwinjo? De wadhi gi kamera nini do mona dieri. Lakini aduoko ne Jakadalla erokamano kuom biro e bunge la Jacaranda. Wan ka ng'ato biro ka ok ochuno nyaka miwa pesa. Lakini wadwaro mane walanda talent. Kendo wagone Nyasaye erokamano. Wagone Jakadalla erokamano kuom kawo time ni mobiro e bunge. Nyasaye omed ting'e malo. Nyasaye omed ting'o jothumbe moko gi bende malo. Lakini gima kwayo negi kaka jothumbe makaluo gibed gi hera ka jothumbe machon. Ok adwar neno ni kawuono odongo kagocho kacha moro ok wadgi ok dhi. Okodhi rapogi ka nigi tabu moro ok donji. Kagiyanyore social media mang'eny. Mogik adwa nyiso Inda. Ninda nyocha adwa kono Inda wach moriere. Inda aninora wini minyuomono nyaka mgundo mano nyaminwa Nyarapogi mabe wini ne classmate mara wini ne tie class 7 aja class 6 inora lakini sani in public figure nitiere jomoko makata ka wuoyo kuomi to kikidwokgi chal kaka baba Raila Muludinga ji anye mang'eny to kodwokgi to in be mane wacho niya kata wanyalo wuoyo kuomi kata wani wuoyo kuomwa nikech wan achiel kuom activist mag Jacaranda iwacho no kwa somo to wan mwang'e papers kamwa kane Inda nowero maber niya ni yien manigi olemo ema kidi bayo no mna dieri in kawuono ka kidi bayi yien ka kidi bayo maembe ka kidi bayo dong maembe olingalinga ini kamu na maembe tidhi mang'e chamo tidhi wacho ni maembe joka gisonga kacha to mita dieri kinyi chaki yuana customer Inda na kunyo ka ng'ato wuoyo kuomi bada ling lamne jogo odiochienge makalo dweche makalo koro mogik agone congratulate kendo jagweng'wa moluongo ni Okoth Jarapogi kuom goyo thum. Okoth bende wasomo ga ndimo achaka goyo congratulation ni Amiso Twango the message master ingino kelo message maduong' maonge jathum makelo message kaka en baba ayie kode gi wende mowero lakini jothumbe gima wacho ni waherre uru kaka omore gini noherore Owino Lawi gini noherore Osito Kale gini noherore na kendo atimo mos maduong' sana atimo mos ne Joluo atimo mos ne Kenya mzima atimo mos ne dunia mzima kuom wito iluongo ni Prince Julie dunia mbaya aparo kaka thumno ne wakauru kada second achiel mondo wapare uru
Golo gudu. Amen. Aparo kaka kipindi wenu ni mano ko Kimbi ndalo neko. Dunia mbaya, dunia mbaya. Dunia mbaya, dunia mbaya. Kimbi iko kwa maisha yako. Utaacha baba, utaacha mama, utaacha gari, utaacha pesa. Dunia mbaya, dunia mbaya. Anyalo wacho niya, thumno en thum manovuma sana. Joma nomiel, nitie joma nonyombo kode, no it maber, to wakwayo mana Nyasaye mondo oket aliana chwe chunya aliana kamukwe. Ang'eni waduto wan jowuoth babana. Waduto wabro wa e pinyni. Wabro dhi bedo gi wuorwa kama oketwa matunda. Ng'ato kotho kik waywagi ka joma onge geno. Winjo, waywag ka joma nigi geno. Pinyni wan jowuoth to onge ng'ama permanent. Wang'eni kata mana wan bende wabro dok manelo nikech lo kisomo jo 14 wacho niya ndalo Ayuba 14 Job kwa Kizungu katieko awacho niya kisomo Job kwa Kizungu kata Ayubu 14 wacho niya dhano monyuol gi dhako mano kaka ndalo nenok oneno thagruok mang'eny kendo okalo piyo mana katipo makalo. Amen. To kidhi mbele kendo wacho niya ng'ama chal kamano dong niluonge nyimi miwite mang'o miale iwinjo to kata yien koseng'adi dong wan gi geno nyalo ti kendo manyiso ni kata dhano bende kosetho to wan gi chiemo no chier nwachak wane jogewa mawewa kendo. Amen. Asante baba. Aluongo Yesu osadonjo maerona. Aluongo Yesu osadonjo maerona. Aluongo sana osadonjo. Omari wekoro an kawuoyo kadwa wuoyo mokwongo ami pak gi puochi mok mora mokwongo mar Birel TV wasebedo kwa wuoyo wan go ria gini to kendo waneno gik mwa wacho go e wach thum ko mari wasebedo kwa wuoye to kendo no wanyisi ni stage master en ga Musa Jakadalla alafu iluwe gi King of Wangla mena miso thuango baba wakange so Wangla fighters mama no bere ka Musa nika to en ka tato baba nyalo donjo kamiso mokwonge ka nyalo dhi ka Musa koro gima nadwa wacho ni Musa chuny men godo no mondo med bedo godo e weche mag seche moko yudo ja thum mabiro nyaka ka jothumbe wacho ga ni jok mani ka gi magi jok moko somo e kaka dhano kawo ni guns lakini Musa biro gi ji over 50 mage mubiro godo mama ne en poch gi pak kuome to gima nadwa nyisi Omari nitie gimoro makend songa wacho ka indano wacho ni olemo makidi bayo ni yien makidi bayo en monyago olemo to nwaneno ka inda achiel ni chieng' moro achiel ne nitiere launching mane opangi to noluonge to kane wadhi kaya chande to kane oneno ka joka Jacaranda ne baye gi kidi ne bayo yien gi kidi to achiel jo Malaika band Ogina ma en Ogina koko nwaneno ka nokawo gino personal modhi oko Kimbi nogik moluongi nyaka inda notamore perform sechego ang'o momiyo notamore perform kane gikia wach mar chano mondo mi gidhi gikethne kaka talanta so nikech gine mane gikethone kaka talanta so koro nokodwa timore nade nokodwa bedo kanyo mondo mi perform nikech nong'ene seche moko jo Jacaranda biro negi iwinjo koro gima ne gitimo nwang'eyo nikech petho so mar kaka talanta mondo mine ne inda noseng'eyo maber ni turnout ne ni piny to kacha cha nokonyal go ng'ani endi kanye e public figure mar Malaika koro kuma ne gino gikeno an anyalo wacho mana ni inda an onge chieng' moro amora ma en aluwie to onge chieng' moro amora ma en awuok na biro mielie poko tanji nono depoko goya nono nikech gocho ni dendani aneno kaluoro inyalo soya daram nikech pedo mupeto godo cha gicha chananeno ka nomiya luoro makata nawuok magi sechego Omari Nas nitiere kuonde moko ma wadwa nwuoye e kuom jothumbegi jothumbe wagi endi ti waneno ka seche moko kata mana an bende ajathum wago thum Omari lakini nitiere ga kuonde moko magik makoro era bende wadwa kose era Omari koro era ni kosekosore kidwa mag jothum ka iyudo ni ng'ani yware gi ng'ani yware gi ng'ani kiny ka ng'ato golo thum to ni ng'ane matimo na kama
Gigi endi moningo bed ni wakwongo waweyo uru kaka wan wa joma jothumbe. Nikech magi endi gik moseketo ke osemiyo jothumbe mag Kaluo seche moko ti wadongore wawacho ni wanyalo dongore lakini bende duoko wachien nikech tinde gik kuma microphone ng'ato dwano wuotho godo nyaka e ofuko microphone ng'ato wuotho godo e ofuko ka ng'ama timore nade ka ng'ama en ong'e ni dhi nege ka koro kata mwana siasa ema seche moko iyudo ka gise ang'o microphone to in jathum ma seche moko upcoming ma kata nyoro be nitie kuma nyadhiye aneno ka upcoming kan kama okawo microphone achiel oso ofukone ma mane motiyo godo nikech o believe ni nitiere juok koro gini endi anyalo upcoming ni kaluongo nyinge te ene mitaka endi seche moko ene tima kaka notimo osiepna moro ok ni Jacaranda ka but ojahere nyonyo perform kumoro nyonyo wan kode kumoro nyoro but en gi ochalo jenzi lakini nitiere kaka ok anyal luongo nyinge Omari ka ni mikori kicha Omari ka emitudo wakono ga gi wacho teri wacho ng'ano exactly lakini inageni dwani chwak chumbi ageni dwani chwak chumbi makagae to seche moko ane madong kimanyo mari koro ginendo manende gima seneno ga lakini aduoko ni pak gi puocho mari in wachako kodi chon kapod wan mana kamiso pod in gi cham pati wuotho mag slippers seche moko ibiro tikawo konte koro in wachako kodi chon lakini koro aduoko ni erokamano ahinya aya moria pamba Omari Nyasa go ni erokamano ingeni kata ok ang'iyo ga wacho dholuo lakini ang' no wach nikech wan ko Omari Nyasa doctor so Omari Nyasa adoni iter message ni ochopne Inda ado ngiso Inda an kwanza an kibinafsi ahero ga Inda winjo ahere ga nikech kako wer lakini pok adhi ga miele life nikech kalore gi mok nyal geng koro an nangiso janabi mok nyal geng mane bedmos adwa ngiso wuod Nyandare ni wan waeri kaka fans ni lakini intiere gik moko monego beni avoid in public figure okonego beni dhi e kamera iwacho ni Mr. Kede onge life onge ngama onge life e pinni kata bedi ni ngi pesa ringo mana gi Prado to kila ng'ato nigi life nikech life no nasema mioji pesa nya pogo ji baba pesa nya mi nenri ni ngi life ng'ato onge life lakini kanye kumani kosogo adwa ngiso the state master Musa Jakadalla kawuono itimo gima ber kabisa makofi koro tuliza chikede koro Musa Jakadalla wan wa mor sana e chunywa nikech gimitimo ka en gima duong Musa Jakadalla ngeni promote talent en ngamo biro Jacaranda ka to Jacaranda ka wuok safe karka ji wacho ga ni ogido bi nikech ati karka ntie maguns onge ga maguns wan wa put ga government into check koro ng'ato kaka Mr. Musa Jakadalla wagoni ero kama mbiro to o promise ni obro uplift the young talents mantiere bunge kae koro Musa Jakadalla wan kodi to ibe kikichak goji kete daram ibati Inda ngeni ininge angeni intellectual intelligent man to wabro biro supporti ingeni ng'ani go thum bwana kidwa winjo thum mar Musa Jakadalla wesa onge go mano Musa Jakadalla koro Musa Jakadalla waeri to promote wasani tamae mineno ka ni mamsani baba to lwedo chuok ga koro inyalo konye nikech Jacaranda kae konye mondo obed achiel kuom jok mabro perform chieng mibiro biro Greenspan erokamano an be an dancer maber an iluonga ni Tosa AKK yawa Jacaranda kae koro adwa nyiso Musa Jakadalla ni erokamano kuom biro kae waneni an be pok naneni ga gi wang'a neni mokuongo koro amor kabisa Nyasaye ogwedhi LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela
an kaka koro awuode gobado sirikal arwako agone Musa Jakadalla kuom timonwa stage master obire Jacaranda ground waka dala mar Babu Owino ma ground mar Babu kako timonwa gima ber mang'eni kata mana jatendwa moluor Babu Owino boneno kaka kawuono donje ground kama omiyo wachamo ngoma maber kabisa. An kaka chief area mar Jacaranda ground adwoko ne Musa Jakadalla erokamano tarwako kaachiel kuom wang' ni adok dala nitiere kaka wan gi game dala kocha Migori kucho charwako koth Jarapogi gere ground na kanyo kwadwa goyo mpich nyamita kendo akwayo Okoth Jarapogi owuog odongo soa kaka nwago nyamita ma last year wang' ni bende arwake makata wuo Nyandaro nyaka Musa Jakadalla bende arwako Migori ground wadwago uru wadhigo nyamita wago nyamita maber ang'eni team mar Dak Otunga ema ng'eni dhi kawo ligno. Ero uru kamano joka Jacaranda ground. Ero uru kamano. An nyinga iluonga ni Tosa lakini e pap ka ji ong'eya ni hawa aja bunge kae koro wacho ni erokamano Musa Jakadalla kuom biro nenowa wamor tang'eni Nyasaye dhi gwedhi gi talent ma in godo no ambe aja miel ka ji ong'eya amiel ga marach so koro in case kidwa medo dancer kaka wuoi an pod atin inya biro ka ikawa kata chieng' mibro bedo ki perform kucha gi jogi abro biro kanyo ibro neno talent na koro inyalo promote ingeni hapa Nairobi ni wanaume ni kusaidiana. If you help me today I will help you tomorrow. Koro awacho ni erokamano Nyasaye gwedhi tichopo maber. Erokamano Nyakoromogi kaka winjo kanyo no endo mano ne tim Jacaranda mabende pod gipuoyo ahinya Musa Jakadalla kuom timo biro kanyo no endo aparo ni un kaka joluo modong kata jothumbe modong apano uneno and wanyalo learn from that. Gimikwayo Nyakoromogi manoko kanyo en ni pod gicha iwacho ni is it tarik 16 tarik 16 de mar 11 warad kanyo endo Greenspan Mall kuma bende Musa Jakadalla ogotai. Ang'eni pod wabiro yudo thuolo mondo mi bende wachako bi kae ndi achiel kachiel wawinjane kaka ji pod wacho to kata Musa Jakadalla mwenyewe bende wabiro kelo mondo mi bende wawuogo achiel kachiel. Stage master. An kako Marinasha go erokamano ahinya pod wamed mana neno LTN inyalo subscribe ne LTN Luo Trending Nation nikech kopogore gi kae ndi onge kumibiro yude mimong'e gi dholuo kaka wamong'e ne. Meanwhile wamedo duoko ni erokamano ng'ama osebedo ka supportwa. Jo Jacaranda tim Jacaranda wago erokamano ni mar apani ani madong ja media chiel kenda ka endi to okabiro kata gi security taneno kaka en odhis adek to ana ka kenda ng'ata chiel nyiso ni de tim jo Jacaranda ok joma becho dok wabedo ni ati waketo taya wa e chuny pap ka endi waduoko ni erokamano namba wapod ni piny kanyi nyalo yudo wa achiel kachiel. Mano Marinas, the experience man, the doctor, Marinas. Aba. Omari ni wati ni Fridays, rogi lal makoro kini. Donge ni kuro tiche mabet ng'eny matin bato nge noma. Aniko giko tieno. Jana. Juoge to an go kuomi janabi lakini wegoji. Wegoji wo jadare, wegoji. Juoge. Kaniko giko tieno. Aniji eriyo to kariero nade mama. Hakoni ero gi makosa makodhano. Akwayo mondi wena. Mano koro wunyandare mano ing'eni ora. Ora si ing'eni wunyandare gimomiya eri nikech kidonjo Migori Luo Nyanza kocha. To pok na ng'ado kada siling 400 ang'ado ma Migori machaka ochi wang'ado mana so 300 to wamielo wunyandare malich arwaki nyamita wang'ni time motem kaka opuonjogi opuonj teamwork opuonj teamwork poj wunyandare to ber wunyandare an pok aneno rachne wunyandare aseromogo kata Greenspan ka oniona mogo bandli Anto enora ang'e kaka bro wuoyo gi wuonyandare but arwake nyamita wang'.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand Joluo, Joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Kauna bere bebina, tutinanya tia sembe, mulevo bere timanade. Mondi udisikiza tune mar Mili Nyarasembo mogo koda Miso Thwango. D-Star, aboro auchiel nono star, ang'wen achiel auchiel hash. Ingena eri maradieri, bagima nene chwanya kodi, manono gina biro ng'eyo. To set Mili Nyarasembo by Miso Thwango as your skiza tune, dial star 860 star 416 hash. Katome mane chwanya baby madem mewea, kata thuma biro weyo. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.